ông bia biak Giêsu pesamin than nai ta hen lai sang tho kasem madewena zani wa Tennessee district khompi chimai ni kapai nao thamsi kongen na ba ka kapai na panana ka dei na banghiam chile amao pasien apat na upen atak taka dena ko siamai kel to ki ho pakin amao atak taka phade chini lungsim khem pe to pian bang chidia ilungsim bekhiloina appearance in zong saima maina keimona toin zong alungsim bek thamloina apuan sil dan te un zong pasian pharhi china mukhianing antunana ka short speech dingna laisang tho hi tukuma chini I bulpu be example achi hina sim kening mangpaun chimai ni mangpaun simlang pen ide kadei nadan khada mangchidia ong ludzo sa kai changena mangpaun ong simning okay 1 Timothy chapter 4:12 let no one despise your youth but be an example to the believers in words in conduct in love in spirit in faith in purity to pani kam ama kamal simna te chapang pek sakta hen hilaya tunita kongen napa athulu simple mama be example hin ahyang ena be example ten bang hi hiam chidana ngen noming amasa pen ena Timothy masa alian lianel sagi lagian nasim simlang pen hilaya bang jiam chele pasyan thu to akituak lo na ahai huai te nusering chi hi tun ei tulai tak pen media hunia hi mama bangina tugen na te tom pangchiria pasyan thu jong ki gen ma ahyang ena ngai leng ahoi zongomen ahyanga atamzo amawi dei dana kai khong omena ahyanga tulai tak nung kiem khada kamu wanghiam chile mi tan pen Jesu pen ama Jesu bekhi lampi bekhi chin ahyang atop na van tungam tun na ring tuiphum na sang zo lowe Jesu bekhi chi lampi Jesu bek lampi hi chi theina pi ahyang tuiphum ding changa Jesu min to ki tuiphum lo se chiran khong omena to te khong to te to pai kheding chi amasapen to changena Timothy ni na alian ni anel som ni le ni na flee also youthful lust khang no hi lai cha khang no I lungul hoi lo na te pen pelding ei khang no te diak ina den ai chi bangina atom ki en the ayang ina to te panina ki pel khiat ding hoi lo te chi jiao leng bel bang chiria tampi takki na hoi lo chi pen details ka bel tunitak chimai nin tunitang ong pai ke ning ana heng ina abroad takina na hoi lo te khang no lungkul na hoi lo na te pel ding chang athum na Timothy alian som ni len ane anoya chini anoya simsuk lai lang pursue righteousness faith love peace with those who call on the Lord out of a pure heart china hilaya thuman thu tak
amai not te I na eat na to lungsim hoi taka mo lungsim hoi taka pasian abet te to tua te to ki holding chi de na hi tu chang na alina bang Timothy alian ni anel som leguk na but shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness. Epan mangham sila pasian to mi te akigam lasak sem te tu gilo te hai wai tu ki khop hai wai tu hai hoai thu ki kup thu ki sel na te na pel in chi na to hi pa hi tel bang chire ai pa wa ka suk na to lian ma hi na to ki tel ma in ken laling tuna atop na ka dei pi pen na manghiam chile 2 Timothy alian li an el ni na preach the word. Hallelujah. Pasian kamal pen tuina dek tak gen ke ding hi hang. Bang chiria hi pulpit again khiat jong hi pa tuan ke tu kalung simang sokma ma bang hiam chele in maya na suan te khong jong pasian kamal ahi nak le aki gen khia hilalinuming. Hallelujah. Toy changina be ready in season and out of season china hun bang hun hi tale pasian kamal again heading ina kicking den ding hi hang chi to ongen nge kalungdam topan again te khel nam le jong mai second la kitchen teng cham te na ring nei sakta hen